Amanya gange nze Ambrose Kibuuka akulira timu gye bayita timu Kibuuka eyagala nnyo MK waffe General Muhoozi Kainerugaba egezaako nnyo okulaba nti abantu bonna mu Uganda bawagira nnyo MK byayagala. Omukolo gwa leero gubadde omukolo mulungi nnyo. Abantu b'ekiruhuura, abantu be Nyakasarara, Kazo, mwewale nnyo omukozi omukolo, buli omu alidde, ffenna tusanyuse, omupiira gugenze bulungi, buli kintu kyonna kibadde wano kibadde organized. Ate MK akitukoledde okutuwa ne guest of honor gwatusindikidde ng'ate yeyo gwe twagala nnyo. Abantu badde balinze omwana waabwe ku kyalo tebamulabye, they have been disappointed. Terimo nti yenna abadde wano ng'ali disappointed. Abantu bonna abadde wano bagenze nga basanyufu kubanga buli omu abaddewo ate buli omu abadde free interactinga na buli muntu yenna. N'omuntu gwatusindikidde ambassador waffe Kano Mwesije naye ate muntu w'abantu. Kati ffenna tubadde bulungi nnyo tusanyuse. Tetupushinga kyetukola tetupushinga wabula tuleeta lukundo tuleeta ravu okay? Tugezaako okulaba nti abantu kyetukola buli omu akyagala. Tugezaako okulaba nti abantu kyetukola kye Muhoozi kyayagala. Because Muhoozi ayagala abaana bato, ayagala abaana bato bafune ssente, ayagala abaana bato beekirizeemu nga bayitira mu bintu bye basobola okukola nga bakozesa mikono ate naye kyayagala. Tukyalina pulezidenti waffe gwe twagala nnyo okusinga buli munnayuganda gw'ayagala gwe bayita ani Yoweri Kaguta Museveni ate general. Okay? So oyo ng'akyaliwo nga tanatugamba tukola ki tusobola kwogera kintu kyonna kye tukugamba. Twagala abantu bonna tubeere wamu, twagale MK waffe tutambule naye tumuwulirize atuwabule naffe tumuwabule tugende mu maaso ekiddako mbayita mwena muje 26 Embarara. Tulinayo emizanyo y'emipiira ogw'abawala n'ogw'abasajja. Tulinayo abayimbi bonna nga balaga talenti zaabwe abakyatandika. Tulinayo ba boxer, tulinayo abavuga digi, tulinayo abavuga motoka. Okay? Byonna bigenda kubeera wa ekaceeka 26 tubayita mwena muyingirewo naro na laavu ya MK General Kainerugaba. Abantu bonna twaba mobilizinze okuva ku basuubuzi, okuva ku baana abafumba, okuva ku baana ba boda, amasomero gonna, local government yonna, abaana abageto yonna tugina, ligi zone z'abakazi balina obubondo bwabwe bonna tubuyina, youth ateyo yayingiddewo naro. Kati kwegamba buli omu tumuyina bamuzeeyi ba advisor bonna tukoze ki tubayina kyobola era bavuddeyo ne bayingira na wano ate Embarara kigenda kutokotanga kiki. Joseph Kafati amazina Ampire Joseph Kafati ku Rugaro Kunjiri kandi ninkolera Kampala kandi amarida MK project kandi nkalida wa youth abwaru ku district kandi nashemerwa munonga kushanga abantu ba kunu yabatwakira munonga okutatushashemerire kandi ndebaza abantu bona abaraje kintu akuba ine kigambe cyo wabuzaho ine kigambe kibaramu yagamba and of which ekiyanamanyisa Muhoozi okuleba n'omuntu oli kukunda abantu oli kukunda talent era wawabiro lwa rugo bakagira ngo naenda abavubuka ne bakunda entertainment ne bakunda sports and of which naenda ku entertaining abantu kugira ngo bigende all worldwide. So ninsimba abantu bona bija muno kusinga basinga eminyete nolebe shongoza abajya RG ya shemeza abana barugabi bamonera amagufa yo kugaro kunjire MK project kinajihuriye najihagira akaja ngo nahagire iminyete and of recently nanye munyete so kinijiro mu MK project naje mu ko munyeto kandi ninchagira ninjikunda and of which irone side ngabashi eminyeto yagira mu mashomero yabahereza imipira itenge minyeto tukure imipira nitukunda ki icyo nikikunda aho itona nge munyeto kandi ninyega ninshomera waite muse wandege so ikintu cy'ukunda nasigara Ampire Joseph Kafati kandi yashirike kuja kwese bubwira ko misho cya manero sisi iri nyafanye sub county n'ibyo bice bubali munonga orna amazina banyetaka twirepore ne Gambarara City ninye General Secretary wa ina remwe Gambarara City kandi ninye chairperson nasho kwembera umukoro gwe 2006 tugetangu ni MK Talent Show. Yes.
nanye nashimira munonga kureba munejaha kandi nerizoba nakopa imwe bumwe no munyabano zakora umukoro wabanze mugundi nogire bwakopa so umukoro gwabo gwabo umukoro murungi gwagira abantu bengi kandi ruyara abantu baguburesinga ko hano abantu bana bargabura mona barga kampana kabana ba boda boda wenye no bashimeza munonga I was very happy kandi nabatachiti nareba ngo general ruyare ayina abantu bahansi abo ko abantu bahansi nubo kamara byona nubo supportinga nubo reka buri kimwe cyona so narenga mwe n'abantu bahansi abo nareba ngo general ruyare already ayinemizi in roots hansa so nasima abantu mwe na abeja nambara bargayo na bushenyi bargayo na toro bargayo na kabare bargayo n'abanyarwanda nabo bargayo baryaha so ware n'abanyarwanda baryaha so noreba ngo uriyare abantu bona beja mukorogo kandi ngenda kwameza ngo abantu bareberwa kuko abantu batunga icyo kurya abantu banywa abantu bashemerwa nagira no byataro bamangutara kandi umukozi wa government mwe munane mutegeka yataro ngabategeka bakeneka munonga na hata abantu bakiryaha kandi abantu bagira ubwo muteza ruyere so abantu ruyere mukorogo bageraje munonga Of course, Shere, Nekeshunga, the kind of town, of course, in the town. Kind of course, in the range. Abokanum Korogwa region, about the range of Munonga. So, to Jacodaboringa, Chakorwa, more than even 10 times. Because to Nashos Kurgarwanda, Pinava, Kampala, Manaba, Kazaravandi, the nation was one of our region, whatever Zakashonga. Abokutum Korogwit, no talent show, so Zakshanga, no talent show, talent see, no sport see, at the Mexican Empire, at Momoto Kazempa, at Kazempa was Revosa Staro, Gabara to Zine, Canto in Empire, a young man, a region, and Yakuzanwa, so no reaching to Shirichab, Echava, Chachiri, a jet in the Chava, Kanisha region. Kandi ikindi mereba na gana shtere mama munonga kandi ni manya kugera naza kwisha general naza kabaho nyenda gamara abantu mwe na mtakatina general naza kwisha sho mwize mwerebere kandi mwize mwakiro mumani amazina ganye kuko nabagamba mangitaka telefone karamuzi kandi ninginakisima banywane banje bakunkwasa kuteka kamyane wanje timu Kibuka is our man and is our hero because aligere ko umwana mu rujo mu ihangomu kunda general kandi akatamuru resources ze kandi akatebakanise mu college so timu tukandi kusima nabandi bona abageni batwatero muje mutwatero wite twinga abantu bona mwena abo ko mobilizinga no itage mukono iwe toka mare no tabantu binje bakwasa ikintu mu kitere ikintu kirugamo so twakira abantu mwena bacyapasa batishukise ba members of parliament bacyapasa mwena muje mutwegito twase koro mukorogo ngomukorogo kitinisa ngomukorogo mane gwa na mukaga amazina niraka ni Honorable Tashobya Jime omugogozo maje musebe nenkoraye pastor kajore barazembara city nimaza kusimera izoba owesitini sakatwire na owesitini sachubuka ahabwa intebe kansayi batebekanise bakatwa renjinga kundunonga tukare mutwaza rushere twena ngatimu chubuka timu katwire kureba ngo twija kwatara abantu barushere aha MK ya MK project ecyantu chikora abo kwereka rukundo abo kwereka ravu aha abantu bagafu aha abantu abarukunda government no kwereka ngo eji project ne kuyamba umuntu waburije and I hope ogurgo mahanda gumwe ukuja kutungura mu ebitone bya minyeto ebitone bya buri muntu wena urukwiza kujoininga project eji kandi akadushomesana nabandi kikabecha kunja munonga ngo umuntu wena uryo mu migando hataga majingo tuyino usinje buri umwe na yagara hine turufitekanisa we are well sorted free so meaning that muhozi kinerugaba timu Kibuka timu Katwire nemukunda munonga kandi mbara we are ready tujya kwetu kusinga hari heki akwa twashazeremu okoro mu munonga ahabwa gendo muhozi project y'inzu tujukunda munonga kandi tugihagira mutabaza ari aho hano batuma munona najukunda munonga guraka kikoka kuri munonga eshisaka hafu n'umuntu mukuru munonga umutimo shazeremu kukoresa mani mingi munonga kurenga cyabacurura owitumbarra cyakwata umuriro cyakwata faya omugogozi yarangano bobare munonga